Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas kem bat bidor. Menteri Kesorkar Jelau bapai ia ketenat ka kit ka ba uba sniaw bahalang dhar ulalek ban jurib daladehi ya ka jingking ka bala orpat hadwar ksoi. Uni menteri ulalek ru ban pek ya ka jaka ka bala temu ban shna shwa shipor da ka jingking nar ka bala ban kit saupo metric ton. Habakran cekilat patai kubor uba sniaw bahalang dhar ulaong bakan simpor kumba arpo sngi ban penpra ya ka jingking nar ka barim batkan simpor satia ban pendai da ka batamai bat hapo ka khat santrik ukla lengkot arjar arpuai ulaong balala ban pendap ya ka ni ka jingking. Dia biar gitu, tetap. Ini persang bag bapli kini teringat lang trek extra po kan balak nang ba inla ban play kroy ni kini kan play ba kan safar tengah ini dia lah sedang ban lek dismantle mak simpor yang dismantle lagi beda beli bridge ban assemble bridge maksimum kan 25 days ketemu timar kita dismantle kini try bu one month anda kata harus berpikir persang ini orang ikut perster kloy opo cekon safe part kini ster wi kuahi bat ka safety semas I'm expectation to be like before 15 of January we should be able to use this bridge. That is our target. Mungkin di movie kan ni, ini kebarim pas kebelum mentang dengan lek ke soil testing yang kebarim. Kini bagi farm kebelum su, yang habis dismantle di barang. Dan kong in lek saya kini, anda lah apply ke di barang ni, nantangin sah sedang berkini kah, balak ada macam. Tak ada kah. Imlak mensah kejuk apa. Kalau government lah simpia kat balak ni state berkajing bahang. Ini jangan kajing state kita kan habis lah syabi. Ini aku kata. Amar kidon lah kajong ka design lah kajong ka drawing lah kajong ka specification ni. Dari yang open kloro kim lah ere, dari yang open slam ro kim tak open kloro kata. Tadi ka terus tu ni government. Thank you.